Assalamu alaikum, Ashabu Suffa kanalına hoş geldinizler. Biz бүгінгі видеода Бақара сүресінің 94 және 101 аяттар аралығын тәжвидпен баяу оқитын боламыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نجرتي إخفابر سكند نونнан кейін каф әрпі келген үшін سكند нун әрпін жасырып оқимыз. إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله. мына жерде де سكند нуннан кейін дәл әрпі келген үшін سكند нунды жасырып ихфа жасап оқимыз. عند الله. сосын мына жерде سكند нуннан кейін дәл әрпі келген үшін тағы да ихфа жасаймыз, жасырып оқимыз. мына жерде فتمنوا الموت нун шәдделі болған үшін ұстаймыз. мына жерде тағы ихфа. إن كنتم صادقين. негізі оқып келе жатқан кезде демдеріңіз жетпей қалса فتمنوا الموت деп тоқтасаңыздар болады. فتمنوا الموت деп кейін ары қарай жалғастырасыздар. немесе لكم الدار الآخرة деп мына та марбутаны оқымай тоқтасаңыздар болады. одан кейін қайтадан لكم الدار الآخرة деп жалғастыра бересіздер. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. мына жерде سكند нуннан кейін я әрпі келген үшін идғам мағалғына болады, яғни ортасы ұсталынып оқылады. уәләй деп. мына жерде нун әрпі шәдделі болған үшін ұстаймыз. ал мына жерде ху дамирі созылмайды, себебі худен алдыңғы әріптің харекесі сукун. وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ. келесі мына жерде тәнуиннен кейін бәрпі келген үшін ихлап болады. أَبَدًا بِمَا ұстап оқимыз. قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. бұл жерде де тәнуиннен кейін бәрпі келген үшін ихлап болады. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب
أن يعمر أن يعمر وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون لو يعمر ميم شادي болғаншын столнады. Мына жерде ха және ха дыбыстары қатар келген үшін сәл қиындау болуы мүмкін. وما هو بمزحزحه хи созылады. Мына жерде мим шаддилі тағы ұсталынады. Ай юаммар. Мына жерде сүкінді нуннан кейін яй келген үшін идғамма қалғына ай юаммар. Мына жерде тәнвиннен кейін бәрі келген үшін иқлап болады. Ұстайып оқимыз. قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Мына жерде сүкінді нуннан кейін каф әрпі келген үшін ихфа болады. Мән кәна, яғни жасырып оқимыз. Ал мына жерде тәнвиннен кейін ләм әрпі келген үшін мына жерде ләм бар. Идғам биля ғұнна болады, яғни ғұнна жасамаймыз, өтіп кетеміз. Айду вәлли джибрила. Фәиннаху, мына жерде нун шәдделі болған үшін ұстаймыз. Ху дамирі созылады. Мына жерде де ху дамирі созылады. على قلبك بإذن الله. Мына жерде де идғам биля ғұнна, яғни тәнвиннен кейін ләм әрпі келіп тұр. Мына жерде дамир созылмайды, себебі дамирден алдыңғы әріп яйдың харекесі сүкін. Уәхудау. Мына жерде тәнвиннен кейін уау әрпі келген үшін идғам мағал ғұнна, яғни ғұнна жасаймыз. Уәбушро лил мұъминин. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Мына жерде ихфа бар. من كان عدوا لله. Идғам биля ғұнна болады. Тәнвиннен кейін ләм әріп келген үшін ғұнна жасамаймыз, ашық оқып кетеміз. Уә мәләикатихи ләм әрпі 4 әлиф мөлшерінде созылады. Дамир созамыз. Мына жерде де русулихи дамирді созамыз. Уә джибрилә қалқала жасаймыз. Фәинналлаха нун шәдделі болған үшін ұсталынады. Айдуул лил кафирин. Тәнвиннен кейін ләм әріп келген үшін идғам биля ғұнна болады. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ
آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. Жерде дәл әрпі қалқала болады. Вәләқад әнзәлна деген кезде ихфа жасаймыз, нунды жастырып оқимыз. Ана жерде соңындағы нун әрпі 4 әлиф мөлшерінде созылады. Әятим әрпіде әлифте бірдей бір әлиф мөлшерінде созылады. Және кәсіра тәнвиннен кейін бәрі келген үшін иқлаб жасаймыз, яғни ұстаймыз ортасын. Әятим бәйинат وما يكفر بها حرف 4 ألف مөлшерінде созылады. إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ميم әрпін бір әлиф мөлшерінде созамыз. أو كلما عاهدوا عين және дәл әріптерде бір әлиф мөлшерінде созылады. عهدا نبذه жерде фатха тәнвиннен кейін нун әріп келген үшін идғам мағал ғұнна болады, яғни ортасын ұстаймыз. عهدا نبذه ху дамирі созылады. Және мына жерде дамма тәнвиннен кейін мим әріп келген үшін идғам мағал ғұнна болады, ортасын ұстаймыз. فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما деген кезде мим әрпі шәддел болған үшін ұсталынады және бір әлиф мөлшерінде мим әрпі созылады. Джим 4 әлиф мөлшерінде созылады. Расулум мына жерде дамма тәнвиннен кейін мим келген үшін идғам мағал ғұнна ұсталынады ортасы. Мына жерде сүкінді нуннан кейін дәл әріп келген үшін ихфа болады. Нун әрпін жасырып мин индиллахи нунды жасырып оқимыз. Ал мына жерде сүкінді нуннан кейін мына жерде айн әріп келген үшін бұл жер исхар болады, ашық оқылады. Мин индиллахи. Мин деп жасырмаймыз. Мин индиллахи. Дамма тәнвиннен кейін ләм әріп келген үшін идғам билағына жасырмай ғұннасыз оқып кетеміз. Ма'ахум набаза. Мына жерде дамма тәнвиннен кейін мим әріп келген үшін идғам мағал ғұнна болады. Қызыл түспен мәт деп жазылып қойған, яғни мына жерде
u deb soziladi. Bir alif mөлшерінде utul kitab soz degan ma'noni bildiradi. Kitaballahi ra harfi 4 alif mөлшерінде soziladi. Mana buna belgisi. Ka'annahum nun shaddeli bo'lgani uchun istalnadi. Ka'annahum la ya'lamun. Endi осы betda basdan boshlab hech qanday söylemey, tek qana to'xtaydigan joylardan to'xtab o'qib chiqaman. So'roqlaringiz bo'lsa, kommentariy bo'limine yoza ketingizlar. Qul in kanat lakumud-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم.